Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA kanot chilong uba Adelbert nongrum ula Kyntu ya Lamphang ka yeng dorbar tauan ka jela Thomas sangma ban Pyrkhat Biang ha ka baide berkarai ba Pdiang ya ka resolution ba uwanra ban persha ya ka jing penlong ba de ban rai ya baro kidkhot jong ka jing rai vande mataram uba nongrum ula IT ya ka resolution katkum ka rule shispa khatsan na kabenta kane ka autumn session kabaong. This House do resolve to object to mandatory singing of Vande Mataram beyond 2 stanzas. Hakashiti kaba ulaay siya Lamphang ka yeng dorbar uba Adelbert ulaong ba ka resolution kamshum lapen Kenya ka rule shispa khanyo G. Ulaong ba kani kamat kalong ka bakarpang ya ka jela banong ba ka day ban roy bet ye kidkhot namar kani kala ban kta ikajing snow hakanyam kinong shong shnong da ka baong ba ka jela kadon ni ka jingkit kli ha ka bayde ba ka jing snow bar ka jing lat luod ha ka bayde bar ka niam kat kum ka article arhusan jong ka constitution uba anong room ulapen kan mauru ya ka resolution ba ka yeng dor bar thawan kalawan ra ha ka bayde bar ki mat line permit bat ban kentup ya ka ktin khasi bat garo ha ka khrnit ka bafra da ka baong bakiniru kidei ki mat jong ka sarkar pedeng henry la bandra ya kani kamat hayeng dorbar thawan ka jila ulapan pauru ya ka jing thmu ka sarkar jila banwanra ya ka resolution ha ka baide bar ke marpo khando u uranium jingsang jing thmu jong halam nai khando yo honorable speaker tandai mar ka jong bam dan ju station ngai kedu na secretary ban IT ka city koi city kalong na ka panta ba Nanti so speaker, nanti ban kerpat you bon reconsider. Ya resolution kepada on the rules 115. Kabang ada ban pak syaka assembly. Nak bentar ni ka atom senrai. Henry ngaswa pun mau bah ka Patrick benai. Mentau benai. Ngayok city belasai no deputy secretary. Bah ya ka resolution. Jong kini kapang kawan puli kumni kumakalong. This house do resolve to object to mandatory singing of Vande Mataram beyond 2 stanzas. Kini kalong kilapan pau ba kimsha namar ba ka ya gettingku bat ka rules of procedure and rules of procedure and business and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly rules 117G. Tinggal skuan pun pau ni kini ki arti lagi banta kawai kedai kata kaba hanaba ka attract magitingku bar kata ka rules mula ban Pdiang yang ni resolution kabang sutru bakalong batongkam pelat kum ujat benrio bar khamtam kum ki kristan halor kini subject kaba ngan sapuli ngan penpau ki ni kapor bar kaba ar kedai na ka banta bagi penpau lembaga ni city ba hanaba ka parliament ladapan Pass the Prevention of Insult to National Honor Amendment Act 2006, making it mandatory to sing all 6 stanzas of the national song. Digi arti lagi point kemauan ni kendu yo speaker hajing sha tambah hajing tubu kalong ba hajing khang ngejongki kamdon nongrim namar hak ni rules 117 marnade pan pha yang ni ru lembaga rules jong 115 mo 115 kira kila khang ngapat lembaga rules 117 ko angkum no nampun pa ni ba ngan puli ko bakalong ba it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the state government kini nga bu jingkali namar pi arangam keren mengakum nom ikmat upai ba jase menupat ban keren arangam keren po ka assembly hei pan keren po parliament menu balik pan keren po parliament kumukpa jong constituency kumukpa jong kikun ngasngu karon kejing kta kejing sopia bat khamtam mitip maka population hapo kejalam Meghalaya kipun dari kristan bakani kan kta ya ka rokom jenget kejongi nomor kani ka 6 stanza kabla penpau ana badai banlong mandatory badai ban ruwailut jong barok hini ki riu stanzas kabang amarwi ngam soi hap namar kani ka tho bangi hap ban mani ya ki wei pat ki play ngan ngasgo kani kalong
persya ya ka spo hukum kawai spo hukum ka pangkin mau ba menumdon ki wei pat menumani pat ya ki wei pat ki play like nanga there shall be no any other strange god before me kata kadai kanong rim bangang yang but they lor tanong rim kabangawan bani kendo ban pangkin mau makani kalong kumba simno ya kata fundamental right of freedom of conscience and free practice of religion provided under Article 25 of the Constitution. Mereka Constitution juga di laai ni. Ya kata kahok jeng lai loi bangin mani lai loi bangin ngait lai loi. Ilmar tak daw ngaku akan pau ni bak jeng kang jong kini ka rules 100 jaga jeng penongkam ini ka rules 117 kadai ka misinterpretation jong honorable speaker but ngaku akan pau ni balapan pau ba kani ka concern jong ka state government ngaku apan kelih ni hatu kani ka subject ban pha ruai ban impose ban penbor bade ban ruai pro nriu tuli ki paso hatu kani kamdemo ka state concern ka banghap mani kren hapo ka dorbar assembly ngapu ka jingkeli ya ka government namar mde bang feel manga mde ngasngo ba ka failure kan dei ka government they should be whole accountable and responsible kumar takadaw I dare to speak with authority and responsibility halo kani ka benta ko pen kan mau ba nganga penpau ya kata kecing ai nuksa tetapi om baka dei kamdei ka state concern kamdei ka state subject ho nitip baka ni ka central subject lembaga 7 schedule kadai ka union list sampai tinring aku apakan mau pan hatu ka Bangladesh pan pas hagi sinem ke balik na ka benta baka jing temu kolong nam taban penterikam ya ka ILP lapas in the form of resolution kawai ka baar pat halor ka khasi anjantia official languages to be included in the 8th schedule of the constitution hatu kani ru kamdei mo ka central subject ka baar kebalai pan menta nakaliang state government kina pun kre marung ra resolution na halor ka atomic energy na kabentaban against ya ka uranium mining hatu kani ru kamdei ka central subject kani ru ka central subject nrei namar ba ka state ka di balong concern na tada kawanra apo assembly hagini ki artli la depan pas kani ka bementa jong ka uranium issue ka bakin pas te belai pat kani ka jing kejing penbor jong ka central government na ka benta bangin ruai lut yang ni 6 stanza ki nreu paso hatu kani kamdei ki jing nongkam kamdei ka concern na ka benta ki pajba in general temar takadaw kani kalong kum ka jing ilam bakla na kwa untuk mau ba you may fool some people sometime but not all the people all the time nilaban penbiet nilab nyalam bakla katukan ni ki brio nani ki kenhon bat katukan ni sin nrei om ya baro bat om man kapor kemar takadaw ngaku aru penpau sakui pat kebenta jong ni kapang lakado baka point ko ba ka whether the prevention of insult to national honor amendment act 2026 recently passed by parliament makes it mandatory to sing all 6 stanza of the national song ngaku aru penpau baka niru kadai ka city kaba lawan sisien nakaliang jong chief secretary jong kejalam khalia but the issue saparo ki government various government offices na kabanta ban pelong mandatory 6 stanza bade ban ruai hamala ki official program ti kaniru kalong kejingilam bakla namar ngala puli po ngala puli ba ngala pej ba hapo ka act kamdon no kentien kaban ong ba de ban long mandatory bade ban simantalo ini kejing ruai bade ban ruai du ki kejing ruai bro on rio paso ini kalong kejing lam bakla but ngaku apen pau ba kani ka amended section 3 jongka act kabdai the prevention of insult to national honor amendment act 2026 hang niru ngam simlap ngam simli bakandon kata kentien mandatory tede lor takanong rim kabangayeng hakata kanong rim badalilay minumla ya kaban misinterpret nandi banyalam bakla yaki popon balang
Mar kadau ngawan ani ka por mga sutu bangam tip kay ka main jong speaker laun ailat em nga po ka laun reconsider em ni ka resolution hapo kanika yeng dorbar tawan jong ka dorbar senrai ka bangin say keren ka ba ngamtip ulaban ai ni em din mar kadau ngawan ani ka por in advance si pa ba bakin sutu bakin tip kay ka nong rim ka bang yeng dehlo tang nong rim ka bang ko akin mau bawat ka constitution jong kari kamsim long ba deban ruwailut baro ya ni ka dekhot jong kin riu dekhot jong a national song ka brega Vande Mataram nga long fully respect and fully abiding by the constitution and simata barwai baro riu tu dekhot nganum Pdiang dalilai bat nga habya tanu kalenti namar ngit not in words but in action mbe khtin rekakam tenrei haini por ang squad penpau happy ba kay mga kuan pakin mau 1950 ka constituents assembly ladap ban penskem badai tang artli di stanza badai ban simanta ya ban ruai amar kuan penpau ba kumbas nyopo nyosnem tam adung yo ya ka kejelai lu ya ke India ni simanta ya national song lemba kini ke artli di stanza ini di kuan penpau ke ka ba ngadi banyak chakmat amar masutu balada ngam keren yang ni ka isu kan ta ya ke jing teblem kabolong freedom kalau basim no ita ka freedom of consent amar ka freedom of consent kata ka jing teblem de ho tang ngrim mawan ban pau mat i honorable speaker bodi ban reconsider ban Pdiang yang ni ka solution ko bakalong ham bunyo ban debate amar hapan pau ba on every subject matter ka bapas na ko ka central ani ka buwan na po ka sarkar India boleh ka sarkar jalak hapan siko mu bit ngap ora ka po ka assembly banyata yang unta namar pekin mau ban pulong ya ka great nation of India they number union states they mat kadau ni burom but I'm proud to be an Indian they mat kadau nimpo bandon kita kejing ka discrimination ane ban deprive na opat ya ka hok Apabila pun kop ini demokrasi Indonesia India ini kentir masuk apa masuk kalau